Kublaya pi barong ipidang subha syakani ke YouTube channel. Di mentang idon hakani ke restaurant kapa kelceng ke Blossom Terrace Cafe and Restaurant. Di kani ke restaurant kani ke jaka ke internet bah bat pinyo ishina ya kani ke Udaipur City, Udaipur Lake, bat Udaipur Hills. Di kani ke Blossom Terrace Cafe and Restaurant kadon hani Lake Star Hotel di pila banyo ishina ali kam hajan yin pin ibhay pi di pinyo ishina ya kanika Udaipur Lake kung mga oipi piyo i katika City Palace ru di Shaduh shalendat Shaduh shakamajong i pinyo i ya ka City Hub jong ka Nongbah Udaipur. But shalendat jong a pinyo i ya ka Lila Palace ka way na pdeng ki palace ki ba famous ba ki ba don nam hakani ka Nongbah Udaipur. But siya din jong ate ka famous lake Udaipur Lake haka ba piyo i siya na ba ki brew ki le e ka boating ki syong liang mo di pinyo i siya na ki day di ngin pen iru ya kador jong kani ka cafe klem kador ti ngim la ban suggest pi di kani ka cafe kalong ka babyang bah kador hakaba kinsdang da ki beverages nang ta kidor ru pinyo ishina ki byang ka breakfast kador kadang byang te pehang ni ki sandwiches ki starters te dam nang tu ki main menu ki cuisines ki ba pair hang ni but de kini ki non veg menu te parlok lada pi1 hakani ka Nongbah Udaipur ngakwa ban suggest pi bas ngobha ban wan hakani ka restaurant kanang ba pin yo ishina ya ka City of Joy lani ka City of Lake ka baitanat hakani ka di India ka jangi tis sobha pai ba ya pet penkod but pechuchu ya ka video ka bangin sa pinmi na benta jong pi but ngin pin iya ki jaka ki bitanat hakani ka Nongbah Udaipur. So stay safe and love you all. Te parlok mentangin ya bam no da uni o paratha plain paratha o ba ki shet hi ti mat bang ni emma. Wow. Kania bu apa kasih couple. Kasih couple jangi. Dia ibi ang bangin bu kasih couple ban pet i ki pai ba nang kasan jangi hindi ki mat official fan jangi ru ki day ban support lang ya kasih couple te nga kirpa ja baro ki family members jong kamad official ki support ja kani ka channel kasih couple nang ba inyo pen ibun jat ki content ka pair na pedang ka mad official baga kasih couple ki sobha ban ya subscribe ya baro atli ki channel nang bangin pen i ya ka jinya pair hakanu ka content ka internet bat kanu ka content ka khem mi biang pila ban comment ru bat ni ngin syam ya karai ka jong pila da pi ai kinu suggestion ni ju syam bi hi bala buat kumba pi ai suggestion yang amen ba wat nam kren sudah kaktin pareng ti mentanga kren da kasi la de wala da ngadon sya rinong way wala da ngadon sya bar ka jala wala da ngadon sya ri pareng ru ngan kren da kasi ko mapiyo i ha pa mad official ti pai ba baro so ba ban ka sya ni aling ini di sana be